Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Sinta Vlog. Aku lagi di BKT nih guys. Kita lihat nih, wah ondel-ondel lagi pada berbaris nih, banyak nih di sini nih guys. Kita lihat nih, ada ondel-ondel dari sanggar apa aja nih. Wah, sanggar Underwear Lam Betawi nih guys. Bajunya warnanya biru. Kita lihat yuk. Nah, berikutnya nih dari sanggar Cemara Betawi. Nah, nih bajunya warnanya pink nih guys. Nah, berikutnya sanggar Lima Bersaudara. Oke, kita lihat lagi bajunya orange dari sanggar Betawi Bintang Raksa.